Hello friend chong joto no ane channel lamsogo pari sing tabok nai nailai interview ni date of TT edition ni interview tak najangnai sekango hingke election ok tongmani bagai afro postpone nangui paimani tabok ke te waisa ai haine date ketal ke rojak pila ha hingke bono tabok nai nailai tama tamani bagai sokai tong tak TT edition ni website o hawi naila ha hingke जों tabok nugo tini 8 tarik July 2022 hingke जों tabok ketal recruitment interview ketal sokaiman nungman hingke interview date and time of Amin junior surveyor and chairman ei bohairokni tabok interview najangnai ta hingke phadi जों bono nai nailai bo phone ni simi wngnai bohairok nai nailai hingke tangni rok ani channel o ketal ko subscribe khaijak tong hangke subscribe khaigi tong rodi haike ang interview rok dei dok sokpaila ha tei chakri rok ni notification ketal sokpaila ha hingke je phone rogoi tongani bagai tei ni rok bo siwi interview rok magani bagai tei apply rok khai magani bagai hingke ni rok ani channel pai je phone kwrwngoi tonglai di hingke phadi जों tabok nai nailai hingke leo rok ketabo tini 8 July 2022 hingke tini date ko flow omo tabok ko flow hingke this is for information of all concerned that in tak boni nai nila hingke Amin ni hingke token number 1 ni siming 250 jora hingke interview wngnai 14 July 2022 hingke time hingke 10:30 AM ni siming 5 PM jora hingke boni interview rojanai jaga hingke boot sikla baban khumulung oro jago thangui interview maronai tahi boot sikla baban khumulung oro jago thangui interview maronai hingke thungno joto no oro jaga interview maronai ta o kaisa jaga thaio no hingke tabo 1251 ni siming 1500 hingke o asok token number tongla ha hingke o asok ni bisingo token number tong ha hingke ni rokni interview ngnai 15 July 2022 hingke time bo same no hingke token number hingke 2501 ni siming 2750 ni siming hingke 16 July 2022 afrong naita hingke token number 3751 ni siming 4000 jora hingke 18 July 2022 time bo same no hingke jaga interview rojanai jaga bo same no hingke 501 ni siming 5001 ni siming 5250 ni jora hingke 19 July 2022 afro interview maronai ta hingke Amin ni hingke tak token number ni rokni pura nai nailai ti haike interview thangui oro jaga ko rolai di ta hingke ni rok amono nagani hingke ang telegram channel haike whatsapp group ko ni rok join la hingke ni rok amono manai PDF ta hingke ni rok ni serial number hoite ke interview thangui roi manai hingke जों tabuk tei boni tolago thangui naila hingke ni rokni serial number rok gothokla hingke o asok ni date o thangui interview maronai ta hingke o jaga ni rokni token number rojak tongo oro haike thangui interview rok manai hingke ang asok skip khayagui telek khe roi tongo haike ni rok thangui ron nailai dita hingke document rok hingke tama nangnai oro jaga teisa nailaikra oro document rokni bagui hingke suijak kwrwi hapano ni rokni je tongmani age proof hingke educational qualification ni hingke tei STPRTC bohairok kwlangui thanglai dita oro jaga document hingke along with all original document for the interview hi suijak tongo hingke ni rok je ni rokni document afro romani no telangui thanglai di hingke ni rok interview rok manai ta
hingke romani omo interview romani hingke tak toma post ni go interview najaknai hingke junior surveyor kaisa hingke Amin kaisa tei Chainman kaisa ebu haike kaitha interview wngnai ta hingke nirok jotono thangoi afro interview laidi hingke tei kaisa junior surveyor hingke 1 ni siming 102 pro token number ta hingke interview date wngnai 22 July 2022 hingke time hingke 10:30 AM ni siming 5 PM jora hingke jaga thai interview rojaknai jaga thai hingke narwai tongthai kumalung or jaga go thangui maronai hingke chainman hingke token number 1 ni siming 310 ni asuk jora hingke date hingke 27 July 2022 time hingke 10:30 ni siming 5 PM jora hingke boni interview rojaknai jaga hingke Bud A Sikla Bhavan Khumlung or jaga go thangui interview maronai hingke 155 ni siming 1860 hingke afro interview ngai 28 July 2022 hingke time hingke same de 10:30 AM ni siming 5 PM jora hingke or jaga mangno interview maronai ta Sikla Bhavan Khumlungo hingke 3101 ni siming 3410 hingke interview nai 29 July 2022 hingke jaga thaibo or jaga no interview maranai hingke tei kaisa chairman ni hingke token number 311 ni siming 620 hingke 27 July 2022 hingke or jaga nirok kaha ke naigi asuk sagani thanglia nirok thangui nailaidi haike nirok omono naini lady ta tabok ang tabor omono nirokno romani no naigi nai hangke nirokni date bufrong nai bo haike thangui interview laidi hingke document hingke nirokni je tongmani document original bono tlangui thangdi haike interview rok manai hingke jotono no ani channel o kwrwngya khotong hangke subscribe haike kwrwngui tongrodi haike ang katal to pipro hingke nirok bujapro siwi tongmani bagui jotono no hambai.